Uria wari mukaririgite wa ngwataniro ya mawakili Rwangi rwa Tharaka Nithi Kirimi Muturi ni atariritie kurega kunganirwa kwawe nyuma ya mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na njuri yawe gwatwa rutha rwa gwika micemanio kiri taunti ya Ndagani na Chuka muthenya jwegoro. Augite ni amukirite nteto ati ni county commander uraitire mwerekera jwa kurega Kalonzo gwetithia na mbere micemanio eje akiwa ni giuta tena watho kia omuntu na kinya kioto kia omuntu na kinya jojo ne muthuganirie jwa wathani bwa Nyayo bure bukurukini kagita. Samuel Gaishima na ripoti eje. Nyuma ya micemanio ya gichiacha ya kaunti ya Meru ntugo ya Egoro, mutongoria wa kiama kia Wiper Daktari Stephen Kalonzo Musyoka arari akurukire ntere chia Ndagani na mochi wa Chuka arari aranirie na akari. Mukaririgiti wa agumbere wa kiama kia mawakili kaunti ya Tharaka Nithi Kirimi Muturi urakithurano ni gikuruku arwagira giti gia useneta bwa kaunti no noe apetwe wira ya kuandikira Borichi barua ya bamenyithia mucemanio juu. Barua ira andikire na kumenenkanira Jumamosi ya tariki 10 mweri uju yerekeretwe OCS wa gituo kia Borichi gia Chuka. Tuona ni ntu wa heshima na ni ntu wa gitio na nikenda kuigwa kwina mibango na mutaratara na gutikigwa kwina mauntu mengi nuwega ku notify security kwa ni obisi ya Excellency Kalonzo Musyoka ni mamburirie kethronwa notify obisi ya thirikari kana ya polisi ya goko Chuka. Kirimi ariuga achokerwe barua enu airitwo ati mucemanio jo otietigirwa ontobura akuga ikiutha tena watho kurigiria mutongoria kurutha mucemanio toju. Nituratwikire concerned muno na twenda kumenya kugitwika Kalonzo ati gwetikirirwa akethi mushimwa Kalonzo ati gwetikirirwa akethia antu atia nuntu tukutina sheria kana gitumi kiria gigutuma muntu ta mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka ategwa agitikirirwe kana nwagiriwe ukethania kana kwaria na antu ma Kenya kunaku. Twauria ni otwerirwe ya Leonda ya umanite na the county commander wa polisi auga mucemanio kana Kalonzo gukethia antu utitikirirwa. Ende Muturi ariuga itagaririra Borichi ria kurega mucemanio jo iria gucokia Kenya nyuma na retibatiri wetigirika Kenya ya emunde. Untu ucumiririte ti untu mwega na ibanini na nituguria thirikari review icudhiririe wethirwa musimamo tosu wa antu maria makurutira antu thirikari na especially ta police na administrators ni makuruta wira kulingana na sheria kana bura gwitikiritwe ni sheria ntu nitugwitikia. Musimamo usu wa polisi ni oppressive na tewa ntuko cia kiriu ni mauntu maria mekarikikaga endelea ya kiujumla ya endelea ki omoi mauntu maria twarikanirie na motene na especially tukimenya twina katiba njeru ya 2010 ile irenkerete mwananchi binya na freedom mingi muno. Koguo nitukuboya utongoria wa Tharaka Nithi wicudhiririe ungwa mamenye wegwa kama kwenda gutigwa mari nyuma endelea Kenya kuthia na mbere na nitikuria antu Tharaka Nithi namo mamenye tiwega gutigwa marira itagwa iri paria ni untu ni kwa ithiete na mbere na mauntu no koma thiete na mbere no ankinya turungame bamwe na nthi yonde nikenda tubote kurungama na kuthie mbere wega. Itwaraniritie na kamanda wa Borichi wa kaunti no Zacchaeus Ng'eno ura areganite na ntheto atinwe ararigirie mucemanio jo akiuga ati wira yake ikuraithiria mantu makonie kaunti indi tia witigiria kana kuregana na micemanio. Reportera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.